دما خوش تماشاوان هجا دست فکرنا برنامه خو دمک خوش تندرستی که باش وراد خازم از این رو برنامه ما و آنالیز کردن مجار روزانه دا برنامه که نو بالکش وراد سابش کش بگیم مجار برنامه ما این رو سر باشورا کردستانی و سر پیشروج و گاستنا هزن آمریکا عراق بو کردستان چیه و کاریوان چیه و همیشه و سروی و میوان خواه هجا و همی و باقبون میوان ما هجا سیاست مدار نیوزکار کرد ابراهیم گشلو برمان خواه یک گرانبوها دا جمعه قالم بجاره بکن از برنامه دا امی لسر باشورا کردستان هنده مجار گرینگ دیگر میوان خواه و آگاهداری بدن و چاوام گوتی و میوان ما هجا هیا و هم بخیر هاتنه و برز ابراهیم گشلو برنامه همه gelek spas serkeftinê tıqalmış bona ve spas ji bo bername ve ku va mijaraka gelek girîng ve aniyê roja ve hêvîdarim ku em ji gudara ra pê temaşevana ra alî kar binî ji alîkî de em fêr bibinî alîkî de jî nêrînê xwe bikarmîn pêşkêşî gudara me ya televizyona welat bikin. بله راسته زور سپاس بله روجلات ناوین وکی کو ام دزانم براسته دشاوته و دمکی کو دنیا همه جی وسانه روجلات بچه زده دمکی کو شهر اسرائیل دیجی ایرانه و هسپین و یعنی آتاپوت و بردوام دیگه سیاست خاین یا ترکیه که بریا اجالان پککه لسر کردان فرس کریه بردوام دیگه تنه فکر وان او کو دستکفتین لسوریه هلوشینن مسوگر بکن کو کرد لجهان تو مافه که وان تونه به او دو فکرین کو او دکارن او دو بیجم ام دکارن پیمانا نوزا لوزانه دوباره بکن کو وان سال 1920 دا کردان بخوابشینن جارگی کرد براسی شیار بونه و سیاست جهان گوهریه همو هایزن قولونیال به تایبتی ترکیه و ایران هاوکاریه دیکن و جی قولونیالیست دیجی که گلوانه جبو هلوشاندن آواهی فدرال کو به پشت هلوشاندن صادام حسین جی سال 2000 آنده جی عراق آوا بویه ایرو دولت فدرال یا کرج چرچوه دا حول ده کو بجی او همو بویر براستی گریدای هون لگوره و راستی هن و آنالیستان جی که حوالبند ایران و عراق حول دادن که به زخت و عریش خواهد سر حکومت ها حرم کردستان بکن پرستیج خواهد نوج به دست بکن ایران که دبینه که باندورا و عراق پشت شهر داویه به اسرائیل کم دبه حرم کردستان و کردستان هدف دیگره به آرمان جا که هم کنترل سیاسی هم جا آبوری آوا بکن میناکی به دما که هزن نزدیک ایران هم بجن حشد شبیه و حزب الله او یک دی و تروریست و هم بجن حول دادن که حرم به اپراسیون لدیجی زویه پترول کم کردن موشیان تشویق کردن سیاسی قصد بکن او یک حرم کردستان تنه و لواز بهیله او کریار پرچبونا گاو به گاو به نو باندورا ایران لعراق نشان دادن پولاریزاسیونا لحرم خورتر دکن نهال امسر مجارا خوایا سرک آنگو وکشینا هزن امریکا ینج کوالوسیون عراق بچه بقاقبن لگور آگاهی و گوهستنا دولت یک بوی امریکا و بارگه وان دنو عراق مینا اینس الاسد و بالافرگه ها نام نتوی یا بغداد و جبو بارگه ها هوایی یا خریر حولر انجام نبرسیداوی عراق جبو داخازن کم کرنا باندورا ایران و میلیسن کوجه او بشکری دیکن او یک راستی حولر بکه ناوند سر اپراسیون ترور حرمه اپراسیون دیگه کردستان و تنه راستی هنده استدام امریکا جهنه چما ترجیح کردستانت کرد و امی باشه ویجی و میوان
او تینا کردستان و چما عراق ترک هاتن گلک سیاست مدار به فکرن کود شرک محتمل ایران اسرائیل اونجا ایران آمریکای دکاره عراق دکشیدن و شر ده حشت شبیه حزب الله و کومن دین تروریست این شیعه تگیر ببن او یک به کومن ترور سونی جواکی داعش و القاعده وجینه بشتریا ترکیه براستی جبو وان کومان کومه سونی زفتر دیجی کردان جبن زدتر دبن دیسا سروک مسعود بارزانی بر 8 ایوان و هفته کدشته گو اگر هزن آمریکای کوالسیون وکشینه او بر روی همان سناریو 2021 دا بدن داعش و دیسا داعش سر خواه کرد گلک آنالیست بیجه شهر نهاج عالی عراق دیشه هم بینه و پرساخه و براستی که براهیم ها در سال 2010 دا حکمت شیعه عراق داخواست کرد که هزن آمریکای جوالات درکون پشت که هزن آمریکای عراق درکت داعش بهستر بود 2014 دا عریش ارتش عراق کرد و دمه که کرتا نزدیک نیما عراق جی گرد گلو ممکنه که روشه که وها دیسا بقومه کرم کرد Ya untizan ne? Aslında heza Amerika. Habuna Amerika li Irak'e zedetir jibo Şia girintir bu. Untizan ne? Dama ku Amerika 2003 müdakhala Irak'e kir. Li hemberî Saddam dest bi şer kir. Untizan ne ve demejî li Başûrê Kurdistanê yani Herama Federe ya Kurdistanê îro ava bu. Yani Kurdistan azad bu. Kurdistan Haramaka Federe bu. Fedvek bu. U untizanla ku Parti Demokratik Kurdistan û Yekîtîn İçtimai Kurdistan jî biryar girtî bu ku Irak bibe devleteka federal. Lê ji bona ku Herama Ereban beşekî Kurdistanê ji bin dibin kontrola Saddam da bu li hêviya wê bûn ku dema ku axa Ereban azad be yani axa Ereban deste Saddam derkeve ve demel Irak'e devletekî federal ava bibe. Untizana piştî 2003 Şia desthilatdarî girte destê xwe. Untizana Şia têkoşînekî wanî domdar têkoşînekî wanî pir bi istikrar têkoşînekî wanî pir organizekirî li hemberî Saddam çê nebûye. Untizana Şia li hemberî Saddam şerekî pêk nanîne. Ek li hemberî Saddam şer kirine çi di dema serokê efsaneyî Mela Mustafa Barzanî da çi jî di dema vê dawî 2003 da yani piştî vê jî ek li hemberî Saddam şer kiriye Hêzê Kurdistanê bûn Parti Demokratik Kurdistanê Yekîtîn İçtimai Kurdistan bû. û piştî Kuvêtê jî untizana Kurdistan azad bû û Kurdistanê de sistema federe ava bû. Ji bo 2003 ji bo çi migot ji bo Şia girîngtir e? Şia ji bo ku li hemberî Saddam têkoşîneka wana bi istikrar organizekirî tune nebû. Piştî ku Amerika hat Saddam têkçû, rejima Saddam têkçû, partiya Saddam tasfiye bû, untizana zêdetir Şia bûn ve desla ya hüküm girtin destê xwe. Yani Şia eğer Amerika nebiya li herama xwe ne desthilatdar bûn. Kî desthilatdar bû? Saddam desthilatdar bû. Ji bona vê yekê Şiayê ku îro hevalbende Îranê ne vê rastiyê nabîne. Ev hemberî Amerika, hêza Amerika radivestêne. Yani ev hêzên Şiayî ku hevalê Îranê ne. Hatta tikarî bibêjî ku duhu jî ê ku li hemberî Saddam rejîma basê şer nekirine dixwazine ku Amerika jûr derkeve. Ez bi xwe ne divê nêrî nedame ku piraniya Şia jî naxwaze ku Amerika ji Iraqê derkeve derbiçe
Çünkü demek Amerika ji Irak'e biçe ihtimala ka mezene ki dîsa Kürt dikarin serpiya bisekinin, Kürt dikarin dîsa desthilatdarî serveriya xwe û sîstema xwe bidomînin. İran rasta rast vek bike müdahaleyî herama Şia bike û herama Sünniya bike. Vê demê eger bixwaza vek bike Sünnî de piştgiriya Kurda bikin. Şii laliyekî dibin, Kurd û Sünnî laliyekî dibin. بله Çünkü راسته Sünni ji bo ku tu zanin ku eger Şia taybetî jî Şiayê İranê rejima teokrat ya faşîst ê İranê desthilatdar be vê demê Sünnî jî darbeka mezin dixwin û azadiya Sünniya jî holê ratibe, sistema federal jî holê ratibe. Ji bo ve aslında mesela Amerika'ya yani hêzên Amerika li Irak'e ji bo Kurda çıkaz giringe aslında ji bo Şia jî giringe. Lê sanki bes bo Kurda giringe. Wisa xuyat ke. Yani eğer Amerika nebe efendim İran Nusrat fikre ku Haram Kurdistan'a ji holê ratibe û dikarin bi rahatî müdaxaleyê wir bikin. Bir defa rast vekirî bibêjin İran nikare müdaxaleyê wir bike. Ev dibe sedemê şerrekî pir mezin. Yani راسته eğer İran rasta rast müdaxalayı Herama Federaya Kurdistan'a bike û dikarin bibêjin ku vê demê Sünni û Kürt bi hev re li hemberî İranê şerrekî mezin dikin. Vê demê zaten yani dikarin bibêjin ku Amerika vê demê bi avakî din mecbur e müdaxaleyê wir bike. Yani ji bo vê aslında va meselek Amerika derkeve derbiçe tınav Şia da jî problemeke en zêdetir daxwaza İranê. Hûn tibêj dizanine ku Kek Mesûd va rojê davî ji bo ev kolana veke pêşmerga li Fransayê bû. Li Fransayê ev televizyonekî Fransayê bîstçara heye. Li بله vir wan ra bernamek çekiriye, interviyek daye virat. Ve bernameyê da ev pirsa lê tê kirin. Kek Mesûd vê demek gelek zelalî dibêje ku çûyîna Amerikalı vir dîsa vek cenabê ve jî diyar kir dikare dîsa ev mesela نعش بله Daişê bibe xurt bibe Daeş bibe problemekî mezin ya tabii ev nêvê va tê ku ev car Daeş ez bi xwe nedwênî nedame ku vek cara din yani sala 2013 falan yani piştî daha serkeftî bûye serkeftî bibe. Ez vê ihtimalê nadim ama tahrîbateka mezin dikare bide. Ji bo ku ev yeka nabe yani ji bo ku ev tahrîbata nabe Herama Federaya Kurdistanê bi rê Serokê Kurdistanê Mesûd Barzanî daxwast dike ku hêzên Amerika ji Irakê neçin ya ji Herama Federaya Kurdistanê neçin. Ji bo Amerika jî wek giring e çünkü Amerika jî siyaseta ji bo ku li rojhilata navîn bimeşîne çünkü va tu zanî Sûriye jî ji bo wan niha girîngtir e çünkü li Sûriye jî dixwaze polîtika xwe bimeşîne şerara danistandina wan heye lê li wir jî îstîkrarik tune ye ji aliyê din da mesela hûn dizane Rojava Kurdistanê heye ji aliyekê da mesela Durziye heye aliyekê de Millete Durziye heye ji aliyekê de jî hûn dizane Ereben Alevî yani problemê Latkî heye ji بله van meselan da wexta ku tu li mesele binêrî ji bo Amerîka jî gelek nehêsana ku dev ji Iraqê dev ji rojhilata navîn berde. Herçi qas Amerika car cara vê meselede daxuyanî dide ez bi xwe vê nêrînê dame ku ev daxwaza wan ev nêrîna wan pêk naye. Yani çünkü ev jî tu zanine ku aslında Daeş zêdetir ji bo wan xeter e ti heremê de lêvra Daeş vê demê îhtimalaka mezin ji cara din ferqtir bi Îranê balhev dibikin bi Heştî Şabîr hev dibikin vek dîsa vê dema berê veke Şiye nijadperest ku devletekî üniter dixwazine li dijî federal bûyîna Iraqê de
لدیجی فدرال بوینا کردستانه نه و تقاضنه که او دموکراسی آزادی هایی جوله رابه همو ملت دیسا جنوبا بکبن بن دسته وانا yani dama Saddam'dan همو ملت آزادی مافیا وان هاتبون خاصب کرن دبن دستلاتداریا سنیا da bun. Untuzana Sünniye Arap da bun. Naha Şii tıkazına ki Kürt ve hamu millet. Hatta beşeki Araba ümmezin. Yani Sünniye Arap, Türkmen, Süryani, yacı işte beni Keldani, yacı Ermeni tıbın Bandora vanda bun. Az bu ve elbette ki vakşandına Amerika'ya. Yani mesela ev nerinci yani kanataki usahaya ko az nerine kaya ev nerine şaştı bilme. Yani dama Amerikanla ve harama federe Kurdistan'a deşoler rabe. Kürt de statüye kavan da bükün. Tamam gelek zahmeti derbastıkın. Ama tübekan baş bizanlı ki dama pişti 2007 da pişti sarkabuna veke referanduma sarkabuna Kurdistan'e demek hezen disak kabne parast Haçlı Şabi İran Türkiye vana bile Kerkük işgal kırın pişkiriya yekitin İçtimali Kurdistan PKK Golan'e ve demet zani Amerika İngiliz hezen van bedanma o pişti Kerkük'e untuzana heza erişis hevlereci kırın ki hevlereci bıkın destekü lüver şereki pırtıcıvar derken Divi şerida untuzana peşmerge dibin sarokatiya bere Sarokya Kurdistan'a Mesut Barzani, Mansur Barzani, Neçirvan Barzani o Parti Demokratik Kurdistan'da şikastaka mezun xarın. Jibo ve rasta şuyuna Amerika xatere fakat ev neve manen evte ve neve vateku damak Iraki yani Şia uzatı fikrine yani Türkiye bitişti bir havayı fikre ama ev ne rastı yani edin harama federe Kurdistan ev hezeku gelek hesan ne ku aliye desalatları da aliye hükümeta merkezi da İran'e da Haçlı Şabi da beş kandın yani aliye ku pişkiriya PKK İran ve Haçlı Şabi bikarbe darbaka mezin lebide le gelek tişteki rastiya kadınci hayakı çuyuna Amerika ve Sarokya Kurdistan'a berez Mesut Barzani diyar kiriye ihtimal aka mezinakı ve deme Haçlı Şabi yani pardon Daesh Junuba Rabbe Serpiya fakat Daesh edin ne Daesh haberi yani Daesh haberi kutugot hükümete Bağdat Irak'e yani Şam Irak'e ame ava bikini edin Daesh ne dve hezedaya mümkün ne ev heza derke ve hole Junuba bikarbe به هزکی پر مزن بکارم zarar بدن لی او خطریا هین لعراق جهیه انتظارنا لسوریه جی او خطریا هیه لحرم فدره یا کردستان جی او خطریا هیه بله راسته زور سپاس بله افراسی و کشنا هزن لشکری امریکا بارگه ها انس اسد و بالافرگه ها بغداد و جنو و بجکرین آوان بو بارگه ها هریر آهولر گاوه که کوچ گلک سپکولاسیون لسر تکیلین ده نوبر باغده و واشنطن دا درخص هوله او جبال کماندات دا هاو پیمانیا نو نوتوی عراق ده داویا سال 2026 ده داوی باین 2026 ده او خلاص با وسا پیمان ما وسا بود هرچند داخویانی فرماندار گشتی هزن چکتار عراق او پیشکتن وکی سرکفتن جبو حکمتان نشاندان شیان عراق شرلدی تروریزم پاراستنا اولوی آرامی بی آلیکرنا کسیندن یعنی اوان گوتن گو هم ما آلیکاریا امریکای کسی نوید هم سر خود کارن دیجی تروریزم دیجی دعاش شر دکند بیجن د ناو کرم به درباسیا براسیا و گمانباره یعنی او تشکی راست نینه
تشته کو قومینه وکشینا تباهی یا هزن لشکری این امریکای عراق بو گلک به و گوهستانان وان بو حولره بو واشنطن پایتخت امریکای جوار انرژی ده نوبر دست حکمت حرم کردستان ده دو کمپانیای مازن این امریکای دو پیمان پترول و هم بجن هاتن امضا کردن هد بجم و ای سال و مها و گلانی بو جهت هاتن امضا کردن دیسا چارسازی حکمت حرم یا وارن خورد کردن جردان آبوری انرژی کاربا سیستم بانکایان دیجیتال کردن خدمتگوری گشتی و حول پیکالینا کابینه نوی حکمت کردستان بشن دنجی گوتبهش هاتن کردن لسر بردوامی پشکردن هزم پشمرگجی او دیسا اوجی سر وجه آخوین نه و از تشتا و پرسک دویم و پرسپکم و کک و ابراهیم ته پایین کو تکیلین ده نوبر امریکا و حرم کردستان دا بده و گوهستان هزن امریکا جه بارگه این عراق جبو کردستان هن خورتر ببین ام و صابوات کن بسپور سیاسی و اولهی و گاوه وکی انجام سرکفتن دیپلماتیک ده پاراستن آرامی و اولهی حرم کردستان جو دبیدن نه که ابراهیم هند فکرین که جو بجکرین هزن امریکا یک خوارسون لکردستان داد بر در کتنا حوله کردان وکی دولت که سر بخواه پیش روز ده وکه آنجی هم بیجن او کرد یعنی ده کردان بکار بینن باشه جی بیر بکن پشته کوی شهر جدی عاشه جی براستی جی که هنده تشته وصاجی کردن پشته شهر دیاشه پشته کرد بیر کردن yani aramanı ve Çin avusları kerem ki. Ya tam nokta ki pır stratejik ve diyar kır. Mütekas sözü bejimle berya hezen terörist en Irak'e binge havan, beraga havan yaji ek berpresiyara İran'a jubona ve ke Irak bu kujan ve kera teröristlara şerbike çünkü ev teröristana tebun kontrola İran eder. Evet. İran bana bir revat eder. Peki İran van bir revat be. Eğer Amerika havak şine o vek be İran da salatlar be Taybetil Harama Araba ve demette vatekü hezen İran'a en teröristle Irak edebin da salatlar. Jubona belki ev Irak ne kadar hemberi van şerbike. Yani mümkün değil hemberi van şerbike. Mesela hezen embercin veke Başuriye Kurdistan'a da Harama Federe Kurdistan'a heza peşmerga tıkaral hemberi van şerbike. Herçikaz İro de Nabara Parti Demokrati hezen Parti Demokrati Kurdistan o yekitin İçtimani Kurdistan yekiti ki çen ne bejin. Ledva şartana da kas nikara peşiya yekitiye begre. Yani deslattaren reveberen yekitin İçtimani Kurdistan eğer bu kazın bir İran erajı tevbigerin millete Kürt le Süleymaniye icaza nada ben mesele. Untuzan nedir? Mesela referanduma serkabuna Kurdistan'a da damakı Brez Mesut Barzani Parti Demokratik Kurdistan referandum ani ser ani rojave untuzanla yekitin İçtimani Kurdistan peşiyel dış derken. Evet. Fakat yekitin İçtimani Kurdistan pişra raya bandora raya geçti ya Kurde dünyaya hamu beşe Kurdistan'e hatta raya geçti ya Süleymaniye Kerkük'e Ciyekü yekitin İçtimani Kurdistan lehez bu le Serbiyan bandordanın tesir kırın ev mecbur bun ku icbar bun ku referandume pişkiri bikin. Untuzanla disa bu gorane roja Davida bir yargırt ku pişkiriya referandume bikin. Bu ve eğer vecare
İran'da sılatlar ve Amerika ve kişi. Çünkü ona bir hasabit ki Irak. Eğer ve kişi Kürdistan'ı Irak ve demet kaba bir kontrola hezen teröristek ki bir İran ere giredane şık tüne ki ve deme erişi Kürdistan'a bakın ve deme Kürt tıkarın hem beri vanşlar bakın yek. Düyemin aslında ev siyaset akı naha Şia İran'da meşine peşeroje ve Cenab-ı Veci got ki ecid ve nerine dame jibo millete Kürt Harama Federe ya Kürdistan'e encama referanduma 2017 de bikabe roja de. Ve deme edin dünya ne kara bebeje Amerika. Eğer evcarcı Amerika peşti ki Irak katabın bandora hezen İran. teröristiye İran'e Beli. yani İran'e ve deme eğer Kürt bebejin kam devleta ka serbuxutu bir tıkazın lemberi terörizme tibekam helvest nişan bedin. Emer Amerika İngiltere yaji valaten yekiti Avrupa'ya. Evcarlı hemberi Kurda beden biminin pişkiriye nekin ve konsepte ra pişkiri nekin Amerika xut kabe xateri. Yani netice Amerikacı graday hezen doste xat karal bir harame bimine. Eğer tu doste xu li harame vanda biki li Irak vanda biki tu li Irak çava da vekbebi bandora xaçava bidomini tu strateji siyasata xu siyasete xu çava bimeşini ve demet tu nikari bimeşini. Yani edin şarten iro dama referanduma serxabuna Kurdistan'a ve kavdu neye? Evcar eğer. Çünkü Aliye'den da edin hezekidini aktiftir rojolatan navinda derketiye hole ki tebece ki Türkiye jibome hedefe. Armanç tike armanç. Kiye İsa ile. Jibona veke bu tesira İsa ile belki edin Amerikanı karabeden bimine. Ve deme İsrail ji per grink tibiye. Yani ve deme tamam euro belki İsrail rasta rast bu müdahale kelle Irak'e jibo devleta ka Kurdistan'e avabe be. Ya ji Rojava Kurdistan'e Kurd bibin harama yani bibin harama ki serbuku ki ve deme Rojava Kurdistan'e ji başvuru Kurdistan'e rate greda. Yani edin başvuru Kurdistan'e ji Suriye'nin namine. Ev edin problem ekidin çetebe. Yani te Rojolata navinda ve harame aslında ev siyasata ihanata ki na peymana ki nabara Abdullah Öcalan devleta Türk'ta çebuye ev ihanat ev peymanaj boçu çebu bu jbo ki Rojolata navinda Amerika İsrail'i sinora tuğuben valata bugare. Yani netice va sinor tuğuba Kürdistan'e avabı be ve deme jbo ve peymana çebuye ev be mana neye? Be vatan neye? Mana ka ve gringaya. Eğer şart zürüf, şart bene guartı, denklem be guartı, tişte gidin terörza be. Belki hezeki iro, jbo sarxabuna Kürdistan'e tam nagarine bedenin ve roje ve deme tab garine siyasata ka aktif de be meşinne. Taybetici be rola be İsa ile siyasete gelmesine. Aslında cümle bir pirseyi İsrail'a yani Dakaza, Irak'a, Şia, o Nakokya, Amerika, o Irak'a zede be, Nakokya, İran, Amerika zede be, evnel dışı kurdu, el feda kurdu. Beli. Le Kürt, elbette ki Kürt'ün hayret gerine. Kürt kadına ki, eğer devletçi ava bakın, ne kadına ki, zarar ebedin milletek bir havra jiyan etti meşinin. Ne kadına ve zarar ebedin. Le eğer mesele bir merhala kadın ve deme evcü ve mesele berpisyarın. Yani Kürt berpisyar ne?
ev xwe berpirsiyar yani wê demê nikarin bibêjin ku çima Amerika bi İsraîlê hevalbendiye dikine li hemberî me şer dikine ya jî li hemberî me hûn helbest nîşan didine ji bo wê ez jî divê nêrînê da me ku weke tesîreka mezin tê çêbe yani ev problemekî dine vek pêv neye efendim yani işte Amerika biçe neçe va vek peyveke du peyva kuyat ki ama Navaroka ve vek canabe veci baskır ma vataka kür peşeroje tebe sedemet bu yere mezin kavmandine mezin بله ev kavmandinajı tebe hiç şıktın yakı evveli leha le feda kurdal berjavendiya millete Kürt ve harama federe Kurdistan eve le tebe kan baş bizanın ki Euro Kürt tebe ki Herama federe Kurdistan'e biparezin, xurttir bikin, levra va siyasata ku name baskı ku li Rojava Kurdistan'e ya jî pêşeroja li Türkiye li İran'e fire bibe hebûna Herama federe Kurdistan'e giringe ji bo yekîtiya millete Kurd ji bo yekîtiya Kurdistan'e ji bo devleta serbixwe ya Kurdistanê navandaka giring e tibê ki vê bir mesele hesa bikin yani mesela Mesut Barzanî Partî Demokrat Yekîtî Niştimanî Kurdistanê ye veya tarih dîroke bu yere qewmandinê merhele anî vê noktê ev giring e tibê ki her Kurduk bi vê mesuliyetê mesele binêre راست زور سپاس بله راست بله پێویستە و بەحسا هەن ڕەوشە گومانبار پەیمانە پەترۆل دا بکردن در ڕۆژهەڵاتە ناوینە تایبەتی پشتە شەرە ئیسرائیل هەماسێ و ئیسرائیل حزب الله و ڕژیما ئەساد و کەت و ئیران و هێشبوویên wê yani ahtapûtên wê darbeyek mezin xwarin hikûmeta Iraqê jî hin rêxistinê terorîstên İslamî û qedexe kirin yani bi rastî ev piçûkî qedexe jî ditirsiyan ki İsrail erişe Iraqê bike wan ditirsiyan Amerika jî partî û rêxistinên pro İranîyên ji Iraqê aciz e bi rastî ji ber vê yekî wî peymanên petrol û gazê bi şirketên Kurdistanê re imza kir gelo peymana petrol û gazê ya bi şirketên Kurdistanê bi rastî birêz Mesrûr Barzanî li Amerîkayê û çûm Amerîkayê û ew hat çêkirin tevê wateyê ku Amerîka û daxwaza serxwebûna Kurdistanê pêş bixe an jî ew wek manevreyekê siyasî ye ku me hêjîkî we jî behs kir ew zefkirina Bexdayê ye em ji rojin û pêş we em ê başê bibînin bi rastî hinardekirina û petrola Kurdistanê ku ji 25 Adara 2020 de li vir de biryara dadgeha hikûmeta dadgeha hakemiya Parîsê hate rewestandin ya sedema bi rastî ziyanan herema Kurdistanê got hikûmetê got biya ziyanan nêzîkî 3 milyar dolarî hikûmeta navendiya Iraqê bi zanebûn li ber wekirina boriyên nawekin li ber boriyan û dizetkirin ji ber ku dijî avahiya federal û naxwazin û Kurdistan û ser piyan sekin û federal û ser piyan sekin wê naxwazin di nehê îlonê da em bêjin ez bêjim Mans Kevins ew berdevkî Komeleya pêşesaziya petrola Kurdistanê bi navê Kurtî bêjin Apîkur rahand ku ji bo endama wê hinardekirina petrola Kurdistanê divê got navbena Bexdayê û hewlerê û peymane bête çêkirin got hekene û bi rastî naçê bitin ew jî got dîsa bi piskêriya giringa Amerîkayê İsraîlê hin rêqîben xwe di bihêz holê rakirin û yên jî giringî lavaz kirin li Sûriyê rejima Esad tevahiyan bi razin holê rabî û Hamas Hizbullah û Hûsî darbeyên giran jî bi rastî wan jî xwarin niha em dizanin ki ew qanûna heşê şebî hebî niha li aliye parlamentoyê ve hatiye redkirin hikûmeta Bexdayê dizane ku bersîva Amerîkayê ya hemberê
پجراندن قانون حشت شبی دا اونا آبوری دا براستی اوجی ترسن که امریکا و هنده امبارگو سرواندانن او جویجی ترسن نه تیرمه شکتار بناوا آخر عراق دا 8 جاران درونان ام بجن و بله بله و بچه و پسکره که درکت و تماشاوان هنگا براستی و ببورن ببور بله چام گوتی او مها تیر مهدا او کومن شکتار یه تروریست یه شایی عراق 8 جاران به درون و بمباربارانی و عریش قادل پترول و دستگاه بناسازی آبوری حرم کردستان کرنه هشبه یا یعنی آهتاپوتا داوی براستی یا ایران نه 8 شبی و حزب الله مانه عراقی اویدی داربه مزر خارنه اوجی که براستی دموانجی هاتیه که بیت هوله را کرن وجا کات راکن نراکن راستی هم میویجی که باشه ببیننش برکو و هنده برجماندی امریکایشی که بغداد هیچ هنه و هیچ سرویت شده چند کتی براستی نه که ابراهیم به تایبتی پشت کوی دولت فدرالی کردستان پیمان پترول یم به نرخ 110 میلیارد دلاری به شرکت امریکایی را به گولان 2025 آن هات امضا کردن حکمت ناوندی بغداد کت نو پیفچون آن و نخواست و دیسال شروع داده و دیسال و گوهم نخواستن و نوچه و کردستان و بیچه و کردستان دیسال بری کومن شکته 8 شبیجی پشکریا ایران و یا عراق جا دیسال چامه هیچ گوتی و عریش کردستان کردن نهایا یکمی این که ابراهیم گلو او پیمانا پترول جبو کردستان سودمنده یعنی او گل امریکای کرن یا دویمیجی گلو هزن امریکای یعنی جو کوالسیون دا حول بدن که 8 شبی و سن دین یه تروریست عراق هوله راکن آننا کرم که yani یک tişteki per green heye mesele ya stratejik aslında sistema federal eğer gor pivanen demokratik gor pluralizma milletan pluralizma fikren cudayen milletan bimeşe feda ve jbo araba jbo Irak'cık bizde yani untuzanla ki federalizm ne beş bu Irak'tanel Almanya federalizm jbo ki demokrasi ve meseleyi abori peşbika ve sistemeki hatiye bijar vekirin pajırlandın. Yani nahal başvuru Kürdistan eji federasyonu li feda Kurd Araba eji Kurda eji hamu millet eji li hazar mukabil Nijat peresten Araba bandor و به رولا ام بین دستالاتداری ایرانه تخازن که سیستم فدرال جوله رابه براستی Türkiye جی ناخواست yani İran tene nine ya elbette ki zaten Türkiye'ci nakazır bu ki Türkiye'ci nakazır bu ki Türkiye eğer sistema federal vek be bicici be le Irak'e herkesin pişkiriye ve beke و بزانم که فدرالیزم جبو ملتا پیشکتنا ملتا جبو مدنیتا ملتا جبو دموکراسیا ملتا عدالت پیشکتنا وان ماف آزادیان سیستمه کی هجایه ve de elbette ki Avrupa Türkiye zaten bir çeşit nakadır. Çünkü Türkiye Kürdistan ve ki eğer de facto Euro Federasyon eba yani Harama Federe Kurdistan eba Danistan'da netike jibok berjavandiyavan mecburiyet avane jibok untuzanne le referanduma sarhabuna Kurdistan eda çu gotun aslında gotun kam diji
Serxabuna Kurdistan'ı, devlet buyuna Kurdistan'ı ve da ev mana derket ki li dijî federasyonê jî. Belê. Lê ji bo ku derfet imkana wan tune ku pêşiya ve federasyonê bigirin ya jî federasyona herama Federaya Kurdistanê ji holê rakin. Lê rewtizan siyaseta devleta Tirkiya klasîk li hemû li beşa ne li beşê Kurdistanê li dunyayê ji bo Kurda bo fêda Kurda helwestik ya jî hewildayînek hebe projek pêk bê û tizana Türkiye pêşiya ve projana girtiye. Ji bo ve elbette ki Armanc aslında belki ji holê rakirina sistema federal ya Iraqê. Belê rast e. Baya halaka kas ve kiçiye ev halaka zayıf tibêjin ya kaslıkıye ev jî başûra Kurdistanê. Tibêjin ku eger em li başûra Kurdistanê ve halaqe bişkenîn em dikarin federal sistema federal ji holê rakirîn. Ji bo ve ji aliyê aborî da taybetî di peymana petrolê da pêşiya Kurda dixwazine bigirin. Ji aliyê aborî da dixwazine Kurda lûr bifetîsînin. Ne niha salan ev tişta dike. Heram veke tikarî bêjî ki referanduma serxebûna Kurdistanê ji bo çi çebû ji bo vê çekir. Kurd vê demê mecbûr bûn ku referanduma serxebûna Kurdistanê vek bikin, bibin devleteka serbixwe, devleteka konfederal ava bikin. Yani bi Arab ava vê demê ji nûva sistemekê ava bikin. Federalizm çara nebû, feodalizm hevcadarî bersiv nedikirin. Ji bo vê devletekî konfederal daxwaz dikirin. Lê pêşiya wê girtin. Îro jî tu karî bêjî li başûra Kurdistanê ev şertên yani şertên negatif neyênî ên dema referanduma serxebûna Kurdistanê derketiye holê. Gelek ket mesûd di vê meseleyê de hûn herama serokê herama Kurdistanê jî Birêz Mesûd Barzanî gelek cara gotiye kur baya tevê vate ku jiyana me bi Eraba ba jiyana me bi Eraba ba ya müşterek domandina we mümkün neye. Ji bo ve tvê kir bê zanîn ku eger tvê meselê da eger zorê bidin bes zararê nadin herama Federa Kurdistanê. Netice şirketên Amerika jî zararaka mezin tibînin ev rasta rast ev helwesta hemberî Amerika jî tibe. Tibe ku vê demê Amerika jî berjevendiya xwe li wir biparêze. Yani çünkü li wir peyman çekirine. Vê peymana dixwazine Iraq pêşiya ve peymanê bikine. Çünkü şirketa bi Kurdistanê ra herama Federaya Kurdistanê ra peymanê çêdike. Lê bi riya herama Federa Kurdistanê pêşiya wan digire û nahêle ku şirket edin efektif kar bikin Belê. û Kurd jê istifade bibînin hatta millete Iraqê jê istifade bikin. Niha problem bes mesela vekê neye? Yani netice dikarim bêjim ku Armanc ji holê rakirina sistema federala yani peymana dijî peymana petrolê derketin li dijî em bêjînî devleta veke dadgeha bilind ya tibêne ya federal biryarek li wir têne girtin tabayî dijî başûrê Kurdistanê ne. Gelo vay heta kînye bi vî awayî bimeşe yani heta kînye tikara bi vî awayî bimeşe ya ji dunê heta kînye tikara bêje ku ji Kurda ra tahamîlü vê mesele bikin Amerika ya jî Yekîtiya Ewropa veke vek min di pirsa din bersiva pirsa din ya jî demak me bi hev re şiro vekir. Îro şertê rojhilata navîn jî hatine guhartin. Niha Iraq jî vek dike hesabê İsraîlê Amerîka dike. Çünkü İsraîl îlo li rojhilata navîn devleta en aktif û li her welatekî jî dikare çalakiya pêk bîne. İşte di beriya vê çand roja li Yemenê ya serok vezîrê wan û vezîrê wan hatî kuştin. Katarê
Ciyeki vek nötrükte hesap kırın. بله Hatta tıbın kontrola Amerika'da Katar'a erişi heyeti Hamas ebu. Yani lüver. İl aliyeden İran'a beraber demek ki erişata kırın. Hatta te gotun ki veke Slovakya van hatta analist van leşkeri tebejine koydun Türkiye bomba Almanca. Jibo ve edin Türk revş vek bere neye? Paradima hatına guartın. بله Yani راست paradima rojolatan bir te guartın. Yani bu avaki bere tu nikari edin biçi erişi kurda biki. Ya jitib avaki bere nikari edin erişi dürzya ya ji hezek edin biki. Hiç tiştek nebe devlete kucu bu berjavendiye xabeci müdahale bir kari tkine. İşte mesele dürzya İsrail'e gerek vekili müdahale kırır Suriye. Ya ji li veke tibecek azi kanala Davudi az av çekme. بله ریا داودی O راسته ciye baragehe pır ciddi en Suriye'de bomba barantike hatta Navanda Şam'e bomba barantike. Yani aslında vakta tebecek yani vakta ki Şam'e bomba barantike Türkiye'de tebecek tu vra vak pey kataya Suriye'de bin bandorata kontrolata da tu her havayı tu istihbarat be leşkere ku be hez kuvveta ku tu lvri aslında az hemberiti bir şerit kime. Hemberite ve çalakiyan çet kime. Türkiye'ci zaten bir havayı famdike. Untuzana bahçeli tebecek ki ev çalakiye çeti bin hemberi mene. Tamam rasta بله rast tabi. Li merkez amenna be amalı Şam'e Çalakiye çetibin hemberi me. Vekle Ankara çetibi. بله راسته Böyle yazıyor. زور سپاس براستی لسر و از کارم تشتکی دی بیجم نه Ama مثلا liver probleme ki pır mezin eve koy. Evci mesela PKK Abdullah Öcalan'ı. Yani Astangiya mezin yaj bu kurda PKK o Öcalan o işte peymana bisti hafta subateye. Levla untuzanla ki işte pişti encama pence sali gelek Kürt bir havayı bun pişkirevan. Hin derd olavanı naha devlet tıkadı ki bir ya Abdullah Öcalan Kürt'a bir kar bine. Yani Kürt ve deme istifade nekin. Jubo ve ev astange kapır mezine demek ki taybeti Kürt ser ve mesele bir sekini. Yani demakam mesele Rojava Kürdistan'ı münakaşa bakın ev peymana pır giringe ve Cenab-ı Evveli baskır Lozan'a düyemin mühime. Yani biz hatta sıbate peymana biz hatta sıbate giringe. Yani demakam başvuruyor Kürdistan'a arama federe ya Kürdistan'ı şurova bakın ev peymana disa giringe. Ev tabii ki Kürt ve mesele de kızalal bakın. Yani Abdullah Öcalan tane beyin. Yani ev kesek hatta naj bu Abdullah Öcalan pişkiri kırınet Abdullah Öcalan tane beyin. Çünkü pişkiriye Abdullah Öcalan'la rasta rast pişkiriye bir devleta kolonyalist ya Türkiye ek devleta ilhakkar işgalkarla alikariye hatta ev tesire rola ki usa giring değil ki li Irak'e, li Suriye, Rojava, li İran'e, li Diji Kurdan Rudaven kavmandine nebaş xrab ben role. Jüve istifade bikin hemu vek. Çünkü kabul bikin ne ki ve ki PKK nahal Rojava Kurdistan'e rola kitilize jibo ve var Rojana tebecek ve Bahçeli tabi Abdullah Öcalan tabi rastlara carakadın Diyarbakır'ı efendim PYD tepsicek berde ve mesela çekke vedatır li Kürdistan'e bu Kürdistan'e federal sistema federal nakadı. Ya bu Suriye sistema federal dakaz neke. Bu ve mesele ki pır gringe. Yani راست ev tabii ki Kürt ve mesele bakın. Yani Amerika
Canına vakta devlet edin bu kadın alikariye bakın. Eğer Kürt ve jibo menfaat akı işte jibo devlet buyuna akı jibo federal buyuna velat akı zalal nebin hizmeti devlete kolonyalist bakın ve deme elbette ki Amerikacıyı, İsrailciyi, yekti Avrupa'yı devlet edinci ne kadar rol akabilizin. Vakta tu pıkha nakhazi halk çava mecbur bike yani. Beş botta devleti ava bike. Beş botta yani bu Kurda harama federe Kurdistan federe ava bike. Federalizm ava bike. Eğer Başuri Kurdistan'ı 2003'da Perez Mesut Barzani u Celal Parti Demokratik Kurdistan yekitini İçtimani Kurdistan ve takhaz nakına federalizm takhaz nakına lerake 2005'da çava kurbucu makazagonaka jibo sistema federal çebebe mümkün nedir bu? Ve deme tıgotun ku nahavcel Irak federalizm bebe o Kurdji entegre vekelim. Çünkü Türkiye irotuzlanıyor ki 7 sale Türkiye'de verecek ki 7 sale hem 4 devlet havıl dedini 7 sali zedetire hem tıkadını Kurda entegre bikini nav sistema devlete بله راست fakat ne karına bikin Kurd ne karına nav sistemi dervay sistem emane jibo ve her deme serhildane netavi kavmini راست belki ku بله از خواستم ببخشید من نه پیوسته تشتگی بریم نبود ببخشید نه نه بگو تشتگی نبود نه سروی از خواستم تشتگی تمام بکنیم نه مثلا براستی عراق و روجرات ناوین داشتی هزین امریکا مثلا هبون خواهد لشکری یا فرمیز عراق هنه لبلی باندور وان یا سیاسی و هبون وان یا سیاسی یا راست جبر خلطین روبری بر جمعی امریکا هم بجن وقت دما بوش سرک بوش باراک اوباما و جو بیدن جی و سیاست گیوان یه زلالی و یه دیجی کردان و دیجی عراقی جو تونه بود هر وها هم بجن یه نه وقت دونالد ترامپ شی که استراتژی که امریکای زلال جب عراق تونه حتی نهایی جی خویانه که استراتژی که جب امریکای لحواتیا رتوریکا و گوهرتنا قایده لیستی که من را براستی نه پشت وان بویران دا هم بیجن و گوهرتنا هزین امریکای عراق درکت و یعنی امریکا و داویه ها وان ساله ها دوه بریارا خواه راستی زلال بکه و دیجه کردان دیجه شعیان یعنی شعی دجمنی وانن یا دوستی وانن دیز بیجن کرد دجمنی منه یا دوستی منه یعنی دوه و بریار بده سیاست که نو باشه بردوام بکتن یعنی واجی پیشکه جناب واجی وگود براستی حتی وان 3 سالان دا تشتک چه بتوزن راستی نه اسرائیل و yani ev hala kakçıya ev hala galaki gringe Amerika Hint Suriye stratejiya ka diyar nekri نه راسته yani derbare kurda da çıt beje ne diyar جایی که با انتگراسیون پاشه دیسا گوتن ya her ihtimal her em Kurd gol ihtimal akısat kini yani Amerika çıt beje ki eğer fedam Türkara be ve demez lamberi Kurda siyaset edemeşini. Ya fedamın hükümetin merkezi ya Suriye raba gol vermemeşini. Let ve ko Amerikacı siyasete khazalal ke mesela 2013'da vurva yani Suriye peşi sarhıldan neyse bu yerek kavmine Amerika halvasta khadiyar nekri. Untuzana demek ki dur direş halvasta kal hamberi baseci diyar nekir. Yani ne gotme bas hole rabe. راسته Yani ne gotkume desalattarya beşar yasas hole rabe. Ya devemez gotku mesela me daşe. O siyaset ha gol vermeşa. Ya işte beni PKK büyü havayı reorganize kır, büyü havayı çektarkır. Fakat ve hatakin ya biçeti. Peki İro avcı diyar bakar. Elbette ki yani
helvesta Amerika jî pir girîng e. Yani çi bibêjî? Tu bu Iraq'a çi dibêjî? Tu dünyaya tu hêza mezin ya emperyal dünya pir rêvatî bî ya jî tu qadî dünyaya hukm bikî. Tamam hafta dünya hukm bikî tibê tu adaletek jî çêbibe. Adalet çawa çêtibe? Eger ciyekî neheqiyek heye tibê ku em neheqiya ji holê rabe. Nihal dünya ji dervayî Kurda milletekî nebûyî devlet tune ye. Aj bo Filistin'e aslında de facto Filistin vek devlete kabul kırın. Filistin'e ahaki vani hevgirti vek milletçi milleteki hevgirti tüne jole nedisa ji İngiliz, Fransız, Amerika tebecine ki Filistin mi be devlet. Başa. Başa Kürt vek millet valla tevanin yek beşe yek pareye vek millet yekparene tamam parça parçanal her başakene. Gelo aslında jiboku çavaku mesela Kurda le Türkiye, le İran, Irak, Suriye, pırsa millete Kürt, Kürdistan'e çareser nabe çavaku peşketin jibo Kurda mümkün ne, jibo Türk'a, jibo Araba, Farsacı mümkün neye. Aslında Avravşa Kurda tesiri negatif leser Amerika, leser Filistin, leser velat edin ki eğer mesela Kurdan da siyasete dalal jibo devlet buyuna Kurda siyasete dalal bibe ve de mi siyasete Araba ki Filistin İsrail xudi ne xudiye mafin ku devlet xudiye mafya devlette bin ve de me ev nerina jî puşt be. Ji bo ve bana hem tiştana greday hatine. Bele rast. Zor spas. Hem çek ser mijareki diyem bahs bikin bir rastî hem zanin ki o başura Kurdistan bir rastî û herêma Suranê û tiştê û pir nebaş dixabe min ha. Em bêjin û rahmetî İmam Celal Talebanî bi navbera hem yenekê da Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê hem jî ji Kurdan da siyasetekî hewsteng hebû. Lê belê piştê mirina wê û zarok û biraziyên wê û nekarên wê hewsengê û bi dest bixin û dijî hewra û niha şer îlan kirin şer dikin. Ku ba Talebanê û bûye wê rojê û agahiyê da û hewl hebû ku aroziyekê mezin bê çêkirin plan hebû ku ji di çar demên cuda da serokê Yekîtiya Kurdistanê yani digot bafî Talebanî û bê kuştin digot planekê wisa hebû. Belê gotebêjî hene ku Tirkiye alîkariya hewldanên kuştina bafî Talebanê kiriye dibêjin. Asta wê yekê û nayê zanî bi rastî çiqas em nizane lê belê Tirkiye hewl dide ku ji bi karanîna PKK û avahiya Federaliya Başa Kurdistanê tek bibe bikin erkê em dizane. Yek jî şaşiyên herî mezin ê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê hewkariya wê piştê İmam Celal PKK ra zêde bû. Bu İran'e ra. Belê İranê ra û PKK ra jî her kan jî gelê xwe zêde kir. Ew rewş belê wisa nebû belê dewa Talebanê jî ki gel İranê û enekê wan hebû lê hin qeder nebû zêde nebû. Ew rewş li heman demê de bû sedema yekîtiya û xiyaneta kekekê jî. Bê guman İran ji bi yenekê û PKK ra xwedî ajendayan e ajendayê wê hene ye yani hinek hesabê wan ser têkçûra Kurdan da hene. Nekarîna hêzên kolonyalîst a bikaranîna hin hêzên Kurd zirarê dide doza Kurdan li başûra Kurdistanê û li seranserê Kurdistanê. Now Key İbrahim sedema pevçûnê bi navbera malbata Talebanê ji nav Yekîtiya Niştimaniyê Kurdistanê li Süleymanê çi ye û gel û dewleta Tirk ji wan pevçûnan da heye ku wekî hatiye îda kirin. Kerem
Ya untuzanla Yekit'in İçtimani Kurdistan aslında seri da avakırla Yekit'in İçtimani Kurdistan da pırskırek kaya, problemi kaya. Yani Yekit'in İçtimani Kurdistan ve rehistine ki hevbeş ava nebu. U Mamcelal Yekit'in İçtimani Kurdistan ve niv cephe tarif dikir. Yani digo ku em niv anini. Jibo ve nav Yekit'in İçtimani Kurdistan'da destpêkê da hêzê cuda habû. Yani komala Marksî Lenînî paşê untizana yê xebatkarên Kurdistanê navê xwe guhard kir xebatkarê Kurdistanê hebû. Bi zutnava Sosyalîsta Kurdistanê hebû. Yek jî xetaka pan aslında dikarî bêjî ki kesê serbixwe hebûn ku Mamcelal Celal serokatî dikir. Bi vê sîstemê ev hata ava kirin. Mamcelal dema ku serokê vê ve hebûna Mamcelal tibû sedem ku hevbeşî bimeşe. Yani ev nîv cepheyî hêzê cuda cuda bi hev re di nav harmoniyekê de bi avakî bi sîstemeka li hev du bike dimeşiya. Lê taybetî dema ku Mamcelal dikarî bêjî nexweş ket, di dema nexweş ketina wî de ev sîstema êdin xirab bû. Undizana cara pêşî Yekitîn İçtimani Kurdistan'da hêza mezin heta tikarî bêjî hêzekî pir mezin Golan veqetiya. Dibin ku dibin serokatiya Mustafa Noşirvan da. Hev du cudabûyîn çêbû. Tikarî bêjî ku ew cudabûyîna Yekitîn İçtimani Kurdistan'da zêdetir hêza mezin ya komala bû, parça bû. Lê taybetî piştî ku Mamcelal rahmet kir, jiyana xwe ji dest da, di nav Yekîtî Kurdistanê de problemekî mezin çêbû. Ji bo ku wek partiyeke tev nedigeriya. Kongre xwe tev pêk netanîn. Tikarî bêjî ku meselekî wisa derket ku kî hêze ew dikare desthilatdar bibe. Di nav wextê da jî Biraziyê Mamcelal kurê wî bafil kir untizan da nav Yekitîn İçtimani Kurdistan da rolekî wanî pir mezin tune nebû. Yani wana di nav tevgera Yekitîn İçtimani Kurdistan da karakterekî wanî damezdenêr ya jî em benî ji civantiyê da di nav tevgera Yekitîn İçtimani Kurdistan da têgehiştina wan tune nebû. Tikarî bêjî ku tu ji min bipirseyî aslında piriya Bafil û piriya Şêh Lahor yani Biraziyê wî darbek çêbû di nav Yekitîn İçtimani Kurdistan'da. Yani ji bo ku hêz bû ew hêza xwe ji Mamcelal taybetî ji Heroxanê digirtin hêza çekdarî hêza malî tikarî bêjî ku qenata min darbeyek çêbû. Kutatayek çêbû di nav Yekînê. Yoksa şanse vekî heqê Bafil tune nebû ku bibe serokê Yekitîn İçtimani Kurdistan. Ya jî Lahor tune nebû. Lê di navbera wan da çi bû? Wana desthilatdarî parva kirin. Dizane ev serokatiyeka hevbeş anîn. Ev sîstema apojiya da heye ya eş başkanlık. Serokatiya hevbeş. Untizane aliyekî da serokekî yani du alîsta çêbû alîkî Bafil bû serok alîkî da Şêh Lahor bû. Fakat piştî demekê ji bo ku ji wekê netatin dest pê kirin ev hêzên organik ên Yekitîn İçtimani Kurdistan kadroya organik damezdenêr ev hêzê wan ku karizmatîk di nav Yekitîn İçtimani Kurdistan da dest pê kirin tasfiye kirin. Ve tasfiye hatta ve merhale ev car Bafil Şêh Lahor havdû tasfiye bikir. Netice ji bo ku Bafil talabanî xurt bû Şêh Lahor
tasfiye kirin untuzana vanji vi bo ha partiye kava kir bir İran'a bak. Zaten untuzana yekitin İçtimani Kurdistan bir İran'a ra peyvendiye ha ve kurt bu problem bu. Ev peyvendiye bana bu harama federe Kurdistan'a problem bu. Piştik cevabı ve katyan İran evcal ser her du tarafa bu avaki sisteme kavakır. Yani mesela te gotun ki zaten bafıl bir İran'a ve peyvendiye bir habu şey Lahor çıma. İran'a her du hem lemberi hevdu hem ji bo pêşerojê li hemberî Herêma Federeya Kurdistanê têkbirina Herêma Federa Kurdistanê û bi kar bînin her du taraf jî vekirin. Yani pêwendiyê xwe her du tarafa jî çêkirin. Ji bo vê şerê dawî gelek îddia tê kirin ki dibêjin ki bafil xwastine bikujin. Yani şey Lahor mirovê wî xwastine bikujin. Ji bo wê yekê bafil ji bo ku wî tasfiye bike li hemberî wî hareketeka leşkerî pêkaniye. Va ihtimalake fakat ihtimala mezin evet. Yani ihtimalak jî heye ku bafil jî dixwast ku wî ji holê rake. Ama baya şerê desthilatdariyê. Yani şerê Yekîtîn İçtimani Kurdistan'da şerekî desthilatdariyê. Ji bo vê elbette ki Türkiye ji bafil aciz bû. Ji bo ku heva yani destpêkê de untuzan ne? Türkiye li hemberî Yekîtîn İçtimani Kurdistan ambargo tanî. İzin neda ku balafirxana yani balafir biçin balafirxana veke. Nabera Türkiye veke Türkiye û Süleymaniye'de untuzan ne balafir çûn hatine balafira da saklandin vekî din jî zanî helbestekî hişk domandin. Ji bo vê elbette ki kuştina bafil ji fêda wan e. Ji bo ku PKK ra jî pêwendiye wan hebû. Lê di vî şerî da rola Türkiye rasterast çiye neçiye heta niha qasî ki min çapemeniya siyasetmedarê Başûrê Kurdistanê yê Süleymaniye derdora veke Yekîtîn İçtimani Kurdistan min şopandiye heta niha derbarê vê de delîlek belgeyekî derketiye holê tune. Li her ihtimal tikare bibe. Yani netice kasbuyuna Kurda lükük Kurt kas bibin feda Türkiye, feda İran'e, feda Suriye hatta untuzana Irak'a Nijatperest Irak'a heye. Yani her ihtimal tikare bibe. Belki ji ev müdahalek destverdanê çebûnî îro bi delîl bi belgen diyar nebejî pêşeroja tikare diyar bibe. Lê gelek vekiriye ku ev şera şerekî desthilatdarî bû xuye ku gor dîsa agadariyeten şêr Lahor hevadan de wî hatine tasfiye kirin ya jî ber bi tasfiye diçine balafı veke bafil xurttir bûye elbette ki xurtbûyîna bafil ji bo Kurda çi fêde bibîne ev bi serê xwe jî problemek e çünkü bafil bi xwe jî mirovekî ki pir hedefa wî pir nediyar e. Yani hedefekî wî ku ji bo menfaata milletê Kurd Kurdistanê ya jî pêşxistina Herêma Federe ve Kurdistanê da nezalalî heye, şerlûbûyînek heye. Undizan ne hîn işte saleke zêdetir e hîn hikûmeta wan ew ye. Divê da Yekîtîn İçtimani Kurdistan rolekî gelek negatif dîlîze. Belki sedemedin jî hebe. Ji bo vê yani rastarast niha destê min da belgeyek delîlek tuneye. Ama tiştekî gelek vekirî heye ku îhtirasê du her tarafan ji bo şer pêwîst e. Ama paşê devletên kolonyalîst, devletên derdora dijminê Kurda elbette ki ji bo ku ev nakotiya kûr bibe ev Kurd zarar bibînin. Çünkü tekşûyîna Yekîtîn İçtimani Kurdistan ji bo millete Kurd zarar e. Ev vî hesabî dikin. Yani her çi qas
پیوندی ابتزانه که پیوندی وان و حرام فدرال کردستان یا جی پر نباش بجی پارتی دموکراتی پرسکره کنه لدی ساجی یکیتی اجتماعی کردستان و هزه که کردستان حرام فدرال کردستان تعصیبین نه کسبوی نوانا تکشوی نوانا لفیدا وانا و داویا برنامه خو داویا برنامه ما هند خازن و تشتکی ببیجن که ابراهیم سپاس شوارا روجلاتا ناوین دا قوماندن پر گرینگانه تبه که کرد و قوماندنانا و روداوانا جنیزک تا بشوپینن جبو فداخا سیاست استراتیجی بمشینن لی اصل حرام فدره یا کردستان بپارێزن ji bo me yani ji bo yekîtiya Kurda yekbûyîn em benî yekbeşbûyîna milletê Kurd Kurdistanê herama federeya Kurdistanê îro gelek girîng e serokatiya wan serokatiyeka xwediyê tecrübe ye millî ye ji aliyê di da PKK û Abdullah Öcalan xeteriyek e eger herama federe Kurdistanê neye parastin ew xeteriya devletê û Öcalan زیادتر جبو روجاوا کردستان اتباع خطر انتظار و روج داویه که مسعود جدیسا دیار کرد جهات پرسین جبو روجاوا کردستان نیری ناوی گلک آلیان دا مثلا شروع بکر حتی hat گوتن که اگر عشیرن عربان ایریشی روجاوا کردستان بکن ملت کرد بکن هلوست واشت و وی gelek vekirî got ku ve de me pêşmerge xetişînî qamişliye ez jî wan re diçim ji wa pêşmergera serokatiyê dikim li hemberî veke hêzên ne kanûnî hukukî yên çünkü eşîran hêzên ne hukukî ne em li hemberî wan şer bikinî ew jî diyar dibe ku îro jî ya jî vê rojê bernameke da jî min diyar kir ku îro jî bawer dikim bi sosyal medya jî bela bûye va tevê diyare ku Kek Mesûd bes berjevendiya herama federe Kurdistanê ya jî başûrê Kurdistanê ne hemû berjevendiya millî bi mentalîteka nasyonalîst milliyetçîtî giştî menfaata hemû Kurdistanê diparêze ji bo vê li fêda me hemû Kurda ye divê em jûra xwedî derkevnî û ji bo ku ew xurt bibin bi ser piya bisekinin em bibin yalîkar spas şiwar زۆر سپاس زۆر سپاس ئەم سپاسیان میوانê xwe hêja İbrahim Yûşî dikin em ê di bernameyekê dîsa banga wê bikin em ji bo ramanê wê hêja û carek dî spasiya wê dikin pir spas ji we re û Kek İbrahim ez jî spas dikim زۆر سپاس ji bo we ji bo gudarê me spas dikim زۆر سپاس تەماشەوانê hêja û bernameya me li ser bûyerên dawiyê û başûra Kurdistanê û pêşerûca vegerstona hêzên Amerîka ji bo Iraqê û Kurdistanê çi bû li bir qediya û em ê demekê dî û bernameyekê dî ji we re dîsa pêşkêş bikin bi nav xweşê de bibînin û zor spas bi guhdariya we û bi nav bi xatirê we